mauna no pangundai akalanag may atawa kiduwi manina ikuran lakayakin matare mao pikirama para lumay de bakala tami kuropa paraya sandeti mana kai punana dia makena kapegang berarano anak kodara de tamakin de tadi mandera dia temasta ini kalimut iku ko staroko niro pakasigi ko umpo awalu wesmala aula ula kasundunga kae apanga limbang anak ko kadina na dia peyag rakian sok para gusto kang baya baya tuwina ada guna wada sagin diniya na udah ada wini yang kangarani yang sorahi mabalong korak man maporo agu madai na diniyan sonora ya utawa tandina maulana Muhammad ay no dei kusa no au e kai ni pa diliana panowaya kukumani na ini buatara iyan para managosa bedena kita butuh tano kanana opo Muhammad kini dito unian agama Islam maadin agama kaya dia ni buayen Ade nalung buuna kabu adine baitolan kia saro maya gena kadira lam bawa muntia ya masindo liawe apikin de kalango waya haji ema begeron sowaman deni yang kalipati ayala dunia na dibuka kalaing de anai samarandeng madaya pegen de naron tanor la na yon kuwata anu ada menagu pamagu la yaula inde no au panabi nasialin diwa genian petawaya nagaria akalim sa dunia mi akamas mirasan kaya negma ai dinagu maamu ngasaran nao irano anasai manto ya kabundi ngawana pamada daw maloko una borong nanya gusto lugar bengata guluwana taman sama gindi nawa bituan sarawaten umaamong saranawa patapi agadila na paganaya marugunga muna pikeiranan lima ampaw kanina na ayami akalilang opotari siti anak nami penit sama gindi nga ayapi agi ngedan betara ang kilat na ayami akalilang puno mono saragi daya degendi yang salang eta kono lana payungan sawai isa malam dengan nagi na kamatan tom para kata baya bawa tanu baya pengam pau ngada aya pe yagi ngede ano butawan ng kalina na aya miya kalidang puwana kinunderasa suba isa baya bau sokeni sendigin sara kata belo im aya piyagi ngede no tuban sabelo iya aya miya kalidang kuba itorong budawan Beista me dia ista nagi na nakamatan tom kakodine pa kurang ku mesto mangapano ruganan tiang buang saira no nina gusto wadilaga usa soberadu polo mubaya ko tariti bu patakan pangurano na tamang ko pagatan inge dakia sawau labian bangsa saira no una igi
dirai puserat ulawan soma dembeng ada tomanung susawir na usintas to dalaman na ure suba kaya wana kagia kasomasan sabab ko katawiro na sigikia tinggal bisinarawa osiege niya iyan stadia pagtara betalla municipal matang gua unaya pemana benar kapapa nabi na iduba ego la dinya dia ma tai deyam dia tipu la beina pakin agani ya manda dia na kamatan to apa nabi koden kaya patay ngedem baya kotari tibu ara kata belo iya pananang gaulowan o pata adila gaus ara kata belo iya paganero na lumbut na mangan sa besagadet mangan sa matampai ay na lumimbo sa kay adila kabasa nasirani pata dia to baya kotari iti besar kata belo panabi engko di sola dua miting bunga enara kata panta rasirani gumagende pandumani na atorana tareti belo laina kagi mi iso ande gina irare ai katem teman kapepang nabi ai kudu tande lokes ini na ina ma so saratirang pola nagama anas ngomongan saporna sapeuned dia nang kamaton kawa di bakau desa sun mawata sama mau saribato lain ako awo ngayon nakaganairo na susandur mangano ako ngayon na lumimbo ko asagira lumimbo ko aragon na sokinis ndigi yung kudo pangatano adumping na lumimbo ko atong si masampor na ko bentogo amin salam ngayon nakatatan kamay tanto kapagwa udah siyakan pito ay maruwa masara katabalo pananang gaulo ay no solo tan sabelo inasokin isundigi nagi nang kamatan to kapag udah siyak kolado telo ada to sa adila kalangan na kapapena lamatan solado walo ada to ada pantawaraga tenaguwa kambu anoda kapapena dia isang kaya patay ngede para manis bentuk arah kata belo paganaya man tanggau na tamay na sapa kalundung so kene sendigian sa dila kadiyaunan na saya manang gaulo sa dila palaga ya awan na saya simpuarina puana di sadi masu baya pananang gauloan kada toa isono ta ina tendia di masu benagi nang kamatan toa udah sana kena peman kaya patay ngede pipentara naman isa kawali sa belo iya pagana ya sige ya nataman sa kormata nataman sa kurya magatan usa pagala matan na gusta bagu inged so kini isindege agian sang kaya patay ngedi ibu buang naman isa kawali sa belo ubame inderai no na kapagudes siya kang sa adila pagalongan na tamang sa kabasaran lumimbo sa dia dua na penit sa kabuntadan ay na ano na kanan mana kolimay ay ngedi malam karakata balu iya igira
ay puserata paganaya betangan na mangangan sa bengko na lumimbu sa matanggo ay na puan di sa pagsa ya ane na gusta kampung aragat lumimbu sa di mayon na gusta pantawaran naon so kinesendi agien na wadi bakau desan sapolo aku lima tanah besar ing de bioro de agama ini pagumanu mana bentuk genagu menangan negeri abelo kirari kakung pemana kapeguda siak ngo sapolo aku dua tanan ayonan dito dalam ina inasan Dara kadeto au isulutan karakata momongani na pipikirin ko pakodin mararako mumaka peguda siak ngosio polo gusia wapi dumpungan aing di sebangan ubelo ina gusto ka peguda sio polo gusia wapi dumpungan aing di sedepan ubelo tanto di kelang ya ada lagi rosalin dina udah sana kende ana honora bua ulama yo aurai saraka matanggo lagi ka sumasana saya kia tingkape sinaro agusigene an samoni sei palema Kau kananang kau alawana honorable mayora ladi haji ayisa pamili mamotara ya otawatan di pamili haji isis so pamili asisa lilang ini pagayono la dubis mior dari haji yobira oriata uasisa so pamili amabe lagi cakaran di segi cakarau rawa kapepegi ngediran lagi nang kama kenapa main ayau au tawa tande dia nana kamatan tawa kairi ya beginar ayapa mana ila tenado kagi pa ya sabusai sorat dapat taro karata sinaya tapu kusono de honorable meyo aura la de hajizia bira so familia sisa so familia mabe sama buka maraga pupangatan sama la kadar sama poro ai segala bisindewa kapepeging ngedian bakodin mararang kumawa loya kunsia lain afimi ora gusto kapeguda siko sapolo agu dua barang ai sirman karakata matang gawapanan gawulawan so barang isirum masai narakata betalai gira kilala ana bentogi haji sarang so pamilia simuna pamilia ampu anai sama buka marag kapende ulateng ayawonin asuma sanami puluh di kasaya kiating kapem inarakata betal bakodin mararang kumaka peguda siak komerimbung asua olotan aina gudua kabo gata na dua buah iya labem inarakata betalina yang tangan niyo kagiau meau raina ya pipitirang puna bakudin mararang kumso adi bapeguda sangos kemenin digaingat ko baru bersatu buka paning bengagen asina gustaki apanganuni putarira dawin ai kasto masana amen pagene dia masari wonian rupakan dia guntila di pakaki lalai sabo sabetua na isasakana ayo au ayo na kipamal na ya bentog iyo to au ina na au sa usai mam
dala iso dengan tungan ayana miya kasuri noam garing mi kudeli ayai sabu sabu tuang ai sasakana yauan ipamaena yu bento agu kaso masana mi penede aya mirio ning somore tau gunting aladupa tekam doa ke sakabadi benar mammo Indodia ke awang gui ke persegera dari yonion pame dia gunting naya ropae gunting ini seit garem neyan sola adu buai payo kagi saudara dia to kabesaran wa gunting umagana ta bensa komorea tau tarado tendoko ulau kaem lau ke sakapita la buangan sau di mari unina kagian diri dayana kabesaran o gunting ko bento gube ipayuna katatang kama paya gemia paya sie ige kaya di mareyo iyo anina ikadua usi awara ikate aloka tine bentuk hidup orang sewika patang kalau ke senaka besarani itade badi benar mampu ayala dakaraya gustopame dia gua ngala dupa takkan lo kes di mari union na presidin tianne honorable haji meila kamele pendewu ya munana nasia yerman inara kata betala inodi kesalongi kauni nangana bentoga umbawana derada tai segala bisindo kagi maom ni nagi nana kama tantom pakawan oni nakuen kubei separe sidinte kepameli agunte inga bentogi haji sari pamoria tahu iegim samambo ka marga pinderi daya bilang api lumbu ya mata okai no koni mapore kagi dari daya nasalolo pendide ono langowa bensanian pakai regina kula dio sekaritaria ubame digeram iya ino auna betogi de ato pahadi kamene pandewu daya isaku di tienongan manuna gaya una bentog tari sore ra unora bua ulamaya ke lala di hazi farhan ambil sanggudingan di mabuo mapenduman lada solo tanaya sabu bunga depan miau na kusil searah kata matenggu kagiari benar iya ya kun sodeto aino mapangangan kabilang atawi sidiga porna amemo nak kato manwa ungi dira deta kagia lilangian si haja si tira semia ia mata ideya la dua isa betal mai setara tindu sam lagi cakaran dengan segi cakara ora waka pergi ngediran segala bisindu na pake negani oman aya rupa ugi gina sisir mana nanani betoge ibu Mena soa upame idia egem barangay akagawa da inokia masae potare rosalinde kameo kicantang akal na gede ako ya bira kenaya sida tomos gedimen sepame dia igia isama buka marga pupangatan sama dana kekade sama porom kagiari ya benar barangay kagawa dari langit ni pagayone ba isiti saira pamede itoram ato lagi di sandaram dengan segitsa karaura waka
kapupuging hadirana ayaropa iawarna sisir mana nani bentogi mohai mina pamele pendewudaya ayah istaman bau kain ayana di dumarong inumambo di kengena bentogi duma urong sisira mana nana ne bentogi raihane ayah pamele makam sendelina ya ropa yegitad sisira mana nana bentogu api kena dari bae tamoke ya so pamele ya gimba sama boka maraga mai setara tinus kadia na wasu baya maka pemandu oko mangadu buya detona gustolong buya bae kadia ditenong kakadia mapapa ya gatali tidak berai ta merana walilangi deto kasan sorotan kabu betan sayinara kata betan ayana sokene isende udah sana kendan tabuau di tauraya di si Mariam sopamelia igina na purise aden nana pisimikira igira kilalan azia umilia kaira sopamelia ige sobarang geise yaira man salada pia manga ina po na pia gepo ai sama buka marag pura saun sopapila kaparon sore luntoron sobulawang kanana o pulmane nan salade se aira mana ya lade pia manga na puna pia gapona udah sana kendal sola dua dewa istirahat no siara guna so pamelia igen so kene sendiri na pada peke udah santo buara dewa ufudire atau aura uba menderai nona mentogi kasih sari paya di siku saina pameli mamunda saino mamudi kengan mentogi hadis sari paya di siku saina kawasa pipira kenare kuata letan wow kena kadio tau ikarinam togi hadis sari papamelia kusaina kurasa so papel na kaparon so oray luntoron so budawang kakagaga o saniyan ipupung katani ang kanana o pamamnanani mentogi hazim sare pakakagia ria bunara irang peka kumada o pagawidikanian mapeke ako maporo awo dan dingahukane Noy ni napakairigina kena kibentugani sapuan dari sapuan Asia isa so pamelia ege ubami tetari bernata masakan di dea isi dato sai devina so pamelia ege aina manganganong kikalela domingo kikasana sasadin dewani ana bentogekande dea isi haji ay mo amina so pamelia igina mangangan no nakimama iya na nakamatan tawaw kabesaran isani so kini pantaw niya na kabesaran musib isa ko pendidaw na so pamelia igina mangangan nung kipadaw so pamelia nakapano din yung manakaw de sana kenden ayaw tuwatan de kapagwawudin yase kaken ayaw tuwatan de yan na nakamatan tawa so kini sendiri
Ayan tangan yo unang sapay ini pateng. Ayen ayang tangan yo udah sana kendan ini dia mga unora kapepina amate yesu barangay seraman sada depi yang mga anak po na piyaga po ira kilala na ino si Haji Saripa sa pamilya sobo sa pamilya makuna isama buka margali lang ini pagayon ni Haji siya itigumil ira sa pamilya egin lagi cakaran dengan segi cakara urawa kapepeging ediran istana depi yang amagengaan pona piaga pukagi otawin nga wasaino sirani kenga kagiare ya benar ado kakawanan nira so paduan waga mana didia wangan nira so laino gubieran no aya karina tahu nau mana kasaulan aku mau berasa so kaya raka sewira iya na pedadi seton langawana pagito kananaw kemana nana subaragi seru mana depi yang amagengaan pokona piaga puaino siya di sari paso pamilya so buwa so pamilya makulali lang ini pagayon ni Haji Sayyiti umil kagayera morea tao egin isamambo kamaraga pindari daya bilang ilong ya mata owa isegala bisindewa barang isiru masala depi yang amangan ditara ditinong na kapepagi ngadiran nana mono rekera tidang ini pagayuna ati birak nana aya di sibulawan isama mo kamaraga kapenida laranu kagia diemte anu nam lagi di sakarande segisa karaora kapepagi ngadiran sokene disendigian na ino kong muslimina so pamilya egi ayo tatano diinin wow mana kaya wow pemandu dia so di marion nion iteroko kagi ala dupa kaya ke saya wow tawa tanda moriata wigunte inganya kai setere togi ipayo wow nakaji dari daya nami apa yang si igia busaki panganu na pangatan ni awara panganu na kidu mauro menasampor na kiitade tano dini yo pemanga atas na pemaso di mario awunion kagia lagi na kapetonu tunu geso sono au puang modeng ayo api adi mudian satau kaya watawa tande patasirang kalau kesamoria tahu gunting adi muare iwani yona naino opema na ya kakagi dalagira na ya kuku sugudera potare rosalinde so pamilya igina ayang tangan kai de domanga de tau udah sana gendaan ada mata idea Haji Siti parahana pamilya mamna wow to aula hazira kema so pamilya gunting so pamilya ige bilang ini pagayo auna bento gani guna dina gira kilala ana di bagia labi rumah penet ai sapulo wa bamna kai no mambu di kengen isapa na di daya lalu bayan labim adilan barai kina kajian ngoso baeng pia katu mataya pindari daya bilang api yang bayam matali segala bisindau dia matai daya kakagi ya benar mi
nakapamna na yan ako waro tanawanan yamating bangabay sa iliya na umberan yamangan ako tari ko sa silang ko dayagin pakinaganiyo man kayong buling ang pumanakiya dito iigim niya kadua midarakiya pelilang iya na mata ida imasika paganayalo nilang inesetari niya na kabesaran istiriga kagi diri dia na sa polo sira na kataom kaya paguberano na di marayuni sa kapapagtaganayam paganaya ang berenda bentog ikaro mames ikadua katinaga bentog adisam ako na ikataang lokan lokes bentog iding tungkay na sukinis ndegiyena yena nakamatan toa bentogan eding tungkay so ikapatakan lokes na pangatani man dangan na lumimbo auki oladen yena nakamatan toa auki bentogi di so member ikape ito kaloke sa bentogan abele haji Fatima so kenis ndigiyane ikawalo katinege bentogi makating kia di marioni yon ikasiyo kalok sa bentogan istong malina ayay kasapulo akabesarani bening badi benar mabuali pero menelo negida akabesarani ige ini saya tarini anam togi kalim babam kakian dari daya namin dia simik kendega kadua katine untuk gani maum tola hazira kema kate doka tinega pangatani paulam di mareo ni saka papatagana na patine gani yauman inu desindu ya na pamele ikur na kami ni palu sunalag kapag na isa pupawan ay ako ko salawa sa moreya tawye igiya bentogi karumamis niya kadua midaraki apalilang ako nga kagiriya binara ay ako arisa niya ilang akabesaran ni atom kagiyan dari dia namanya payag si tindos di mare